umwanditsi yaranditse aravuga ngo umwanzi w'umunyafurika ni umunyafurika. Aravuga ngo umwanzi w'umuntu ni umuntu. Fani mu rukundo rw'igitangaza yagaragaje akunda bene wabo b'abanyamurenge. Inkuru ikomeje gushengura abantu benshi nuko Fani warwaniriye ishyaka bene wabo b'abanyamurenge ubu ngubu bari kumwitura, bamwituye kumufata baramurigisa. Fani ubu ngubu bene wabo ubu ngubu baramufashe bari kumugirira nabi. Amakuru aravuga yuko yahohotewe, amakuru ari kuvuga yuko yakubiswe, amakuru ari kuvugwa yuko naho yicaye adashobora kuhahaguruka. Ariko kandi uri kwibwira se ngo ibyo biri gukorwa nande? Ibyo biri gukorwa na bene wabo yarwaniriye ishyaka, yakoreye ubuvugizi, asabira ibyo kurya, asabira imyambaro, asabirwa ibikoresho by'urugamba. Sinzi benda bishobora yuko benda bamwe batamwibuka neza, nagira ngo benda mu kwibutse n'uyu nguyu ndi kuvuga. Umanuka uvira muzamuka gafinda muga mu minembwe ufasha makanika aravuze ngo tuzarwana nk'imvubu mubakubita masunzu muzamutora impyiko muzita muri Tanganyika agasuzugura kakarahagije. Badatamwe murasa nk'Imana muhetse isezerano mugende. Ndi kumwe namwe nanjye zaba twazi imizigo. Ndi kumwe na umva zaza nikorera amata na za kawunga batwaje. Umva mugende mugombora abana bari mu gihuru. Tibarya tibanywa tibasinzira. Muzarwana nk'imvubu imbwa muzikubita muzica. Zadusuzugura makanika yari ubwoko na masuzurako. Yari ubwoko yarabumaze bumute muri Tanganyika mu mubage. Ariko abana b'imyaka 12 bari ku rugamba, bari kurwanira igihugu. Imbwa y'umusaza yataye igihugu. Murwanira abana mukomere. Nukuri kwibangenda nezerewe. Mfite ibyishimo mu mutima wanjye birenga si by'abandi bantu bose. Nabyutse saa 9. Ntegereje kumva ko bafashe Bukavu. Abana bahageze bahetse isezerano, abana batuje bafite amahoro, nta bibazo nti bari kurwana n'umuntu. Masunzu bazamujugunya muri Tanganyika. Makanika aravuze ngo tuzarwana nk'imvubu tuzinjiramo neza. Ubagiye kumanuka ngomo Kamanyora Uvira bazamuke umusozi. Makanika zaturuka ruguru baturuke hepfo babahurize hamwe. Bazemera kibi ni cyiza. Iyindi nkuru iri kugenda igarukwaho cyane mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu birimo abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ni inkuru yongeye kuba itera ubwoba abanyarwanda cyane ababyeyi, y'umukobwa w'umwana ukiri mutoya wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga aho agaragaza yuko cyangwa se yerekana yuko yiba abana, ndetse hari umugore cyangwa se hari abantu bakorana nawe muri icyo gikorwa cyo kwiba abana, ariko binyuze mu kuza agaragaza yuko ashaka akazi ko mu rugo, nyamara nta kindi kintu kibiri inyuma, ahubwo ari umujura wiba abana. Uwo muntu abagurisha yarambwiye gusa ngo muzane umwana ntabwo nzahabagurisha, ariko yari yakwemereye ko abagurisha. Musanzwe mukorana? Ni nk'ubwa kangahe wari umushyiriye? Mwamenyanye mute kugira ngo gutumeho kumushyira umwana wo kugura no kugurisha? Twahuriye mu nzira kuko nakundaga kurya ibintu. Mupfana iki se uwo muntu? Arabeshya. Mupfana iki? Atanyibwirira. Mupfana iki?
Paniki. Ibindi mwana. Avidumwe na mama wawe yitwa nde? Yitwa Domo amazina ye? Yitwa Tereza. Yitwa Tereza irindi? Mbwira irindi kurimo kuntinza ariko se. Tuyimana Tereza. Tuyimana Tereza usanzwe acuruza abana wamwibiye. Yego ufata misiyo uhano se wahamenye ute kugira ngo utegure kuza gutwara wa hano? Barahandangiye ngo nisoko habo. Ninde wakurangiye? Ndamanyaga. Witwa nde? Ntabwo munsi. Nyagatare mwahuriye hese? Wanyuse kari kineko Nyagatare mwahuriye? Koraga Nyagatare. Uwo mugore wa Nyagatare arakubwira ati genda Kabarora hana urasanga y'umwana. Yego Wapi ngo yarandangiye akazi k'umudugudu. hanyuma hakurangiye ko mu rugo uhageze abona dira yawe yo kwitwarira umwana. Kuki se watekereje guhita utwara umwana ucyagera niba utanahamaze iminsi 2? Niki? Impanuka kandi bari gusezeranyije kuguha ngahe iyo umugezi w'umuri kwa Tereza? Bari kuguha 10,000. Umwana ukamugurisha 10,000. Igiseke urakizi? Akira. Ni 10,000 by'amanyarwanda cyane amadolari. Niyo usanzwe ukorera n'ubone n'abandi bose utwaye niyo baguhaza. N'abandi utwaye baguha 10,000. Harya wambwiye ngo ufite imyaka ingahe? Nta ndangamuntu ufite? Harya wari wambwiye ngo uriya wakangaye kari wageze kubimbwira wanda nari narabyibagiwe. Wari umbwiye ngo wakangaye wari utwaye? Yes, ikaze nanone bakunzi ba Neberu nshya. Ingorofani hinduka indege, karita hinduka etaje, umuserebanya uhinduka ingona. Kubera iki se wowe? Ni ikibazo cy'igihe naho ubundi nta joro ridacya. Ushobora kuba aka kanya urwaye uri kubabazwa n'umubiri, ariko dufite ubuhamya twagiye kumva, ubuhamya bw'abantu benshi bahamiriza Imana yuko Imana yagiye ibakiza ibyago by'uburwayi. Nawe hari kurira, ushobora kuba waraye uri kurira urizwa no kubabazwa n'umubiri, ariko mu wundi mwanya nawe Imana ikakugenderera ikagukiza. Ibyo ngibyo birashoboka, ibyo ngibyo turabyizeye. Ushobora kuba uri kurizwa n'imibereho itari myiza, uri kurizwa n'akaga cyangwa se n'amajune urimo cyangwa se n'ibihe bikugoye, ariko kandi reka tukwibutse yuko Imana igihindura ibihe, Imana igihindura paje, Imana igikuraho ibisa n'imisozi rwose, igicinzira igitunganyiriza inzira abantu bakanyura ahantu haharuye. Ibyo ngibyo turabyizeye kandi dufite ibimenyetso, dufite ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye bavuga yuko Imana yabahinduriye ibihe. Rero uko Imana yari iri ejo n'uyu munsi ni kwiri. Yego, amazina yanjye kandi ni Ntirenganya Germain. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe hano kuri Neberu nshya. Yego, kandi nawe utarayikora se bundi bitwaye iki se? Buriya inzu kugira ngo ibeho ari inzu ngo iba yarakeneye support y'ibintu bigiye bitandukanye. Iba yarakeneye amabuye, iba yarakeneye amatafari, iba yarakeneye umucanga, iba yarakeneye umusenyi, iba yarakeneye ibintu byinshi kugira ngo ihagarare ari inzu. Iba yaragiweho n'ibintu byinshi cyane. Yego, byagenda kose buri muntu wese akenera ibitugu byo kuririraho, ubundi kandi buri muntu wese akenera n'ingazi yo kuzamukiraho. Nshimiye buri muntu wese rero watubereye ingazi akadushyigikira akora like, akora share, akora subscribe. Imana iguhe umugisha.
tugize umugisha wo kuboneka kuri rwego rwo kuza hano muri ya gahunda twiyemeje yuko ibyo gushima dukwiye kubishima n'ibyo kunenga tukabinenga. Icyapa kiburira ndetse n'icyapa kiyobora ndetse n'icyapa kibuza, si byo se? Ni muri urwo rwego twabonye inkuru kandi dukomeje kubona inkuru y'uyu mubyeyi cyangwa se uyu mudamu cyangwa se uyu mukobwa, uko wabishaka kose, uyu mukobwa witwa Fanny. Uyu Fanny ngira ngo twatangiranye ijwi rye. Ni umudamu wagaragaje urukundo rudasanzwe kuri bene wabo b'Abanyamurenge cyangwa se b'Imurenge cyangwa se bo mu misozi miremire, uko washaka kose. Uyu mudamu Fanny ari mu bihe bitamworoheye, ari mu bihe bibi ku bantu bamukunze, ku bantu bakunda Abanyamurenge, ku bantu bakunda Abanyarwanda, ku bantu bakunda ikiremwa muntu, ku bantu bababarana n'abababaye. Mu musengero uyu mudamu ari muri situwasiyo itari nziza namba, ari mu maboko atari meza. Uyu Fanny ngira ngo mbere yuko umwaka ushira wa 2025 twamubonye mbere yaho yabanje gukora ibiganiro asaba sapoti, asaba yuko abantu bamufasha bakamutera inkunga mu bikoresho bimwe na bimwe yari akeneye kugira ngo ajye Iminembwe, ajye iwabo hariya muri Kongo, muri bene wabo b'Abanyamurenge, hariya mu misozi miremire muri za Sud Kivu, kugira ngo ajye kubakorera ubuvugizi bugiye butandukanye. Tuza kumubona arimo asezera ku bamukurikira cyangwa se kuri bene wabo b'Abanyamurenge, ababwira yuko agiye Imurenge kwifatanya na bene wabo no gusangira Noheri na bene wabo, aho yagaragazaga urukundo rudasanzwe avuga ati nsize umuryango wanjye ariko ngiye gusangira na bene wacu Noheri, mbihanganishe. Icyo kintu nacyo sinzi niba abantu bakibuka cyangwa se barekonesa igikorwa nk'iki ngiki. Uyu Fanny rero nk'uko yari yabidusezeranije, yagiye avuga ati Imana ninshoboza mukomeze mu nsengere, nzajya agenda mbapodetinga mbaha utuvideo tugiye dutandukanye. Twamubonye yageze Iminembwe, tumubona arimo aramukanya n'ab'Iminembwe, aramukanya n'abasaza baho b'Abanyamurenge, tumubona yishimiye bene wabo kandi nabo bamwishimiye, tumubona ari kunyagirwa n'imvura, tumubona ari kuzamuka imisozi ya hariya, tumubona kubw'urukundo. Ibyo byose yabikoraga kubw'urukundo akunda bene wabo b'Abanyamurenge. Ariko kandi mwanditsi yaravuze ngo umwanzi w'Umunyafurika ni Umunyafurika, umwanzi w'ikiremwa muntu ni ikiremwa muntu. Akigera hano muri Sud Kivu ngo akigera hano ku Ndondo, ngo yafashwe na bene wabo batwirwaneho,
ngo barangije baramufata bamukorera ibintu bibi cyane. Ikintu cya mbere cyo ngo baramufashe, ngo bamusatse, ngo bamusangana bamusangana pasiporo y'u Rwanda, bamusangana indangamuntu y'u Rwanda. Ibyo bintu ngo biri mu bintu ngo bari kumuziza, ngo bamuziza yuko ngo atari umunyamurenge, ngo ahubwo ari umunyarwanda. Jesus Christ. Buriya rero ngo urujya kwica inka rubanza rukuyiziba amazuru. Ikindi kandi buriya ngo ubujiji ngo ni nk'umwijima, ngo nk'uko n'ubwenge nabwo ngo ni umucyo. Sinzi niba icyo kintu cyumvise. Uyu nguyu Fani ubwe yahamije na bene wabo b'abanyamurenge bahamije yuko uyu Fani ari umukobwa wa mushiki wa makanika. Ibyo barabizi yuko uyu Fani uyu nguyu bari kugirira ibingibi, bari guhohotera gutya, bari gukubita gutya, bari kuvunagura gutya. Barabizi yuko uyu nguyu Fani ni umwana wa mushiki wa makanika. Ibyo ngibyo abanyamurenge barabizi, uretse yuko rimwe na rimwe Satani wagambiriye kuzarimbura abanyamurenge, hari igihe ajya batwara n'ubwenge, agashyira igikarito ku maso yabo ntibabashe kureba imbere, akaza akavunira ibiti mu matwi yabo ntibabashe kumva yuko abanyamurenge ari umuntu umwe bagomba gusenyera ku mugozi umwe. Barangije baramufata bamugira umunyarwanda. Barabanza bamwambura umwambaro w'uko ari mwene wabo, barangije bamwambika umwambaro w'uko ari umunyarwanda. It's fine. Ese bw'ubundi abaye umunyarwanda bitwaye iki? U Rwanda n'abanyarwanda. U Rwanda rukunda abanyamurenge. U Rwanda rucumbikiye abanyamurenge benshi. U Rwanda rwahaye ubuhungiro abanyamurenge benshi. N'ubu ngubu bitewe n'urukundo u Rwanda rukunda abanyamurenge, n'urukundo abanyamurenge bamwe na bamwe bakunda u Rwanda, benshi ni abanyamurenge, ariko bidakuye bafite irangamuntu benshi z'u Rwanda, bafite ibyangombwa by'u Rwanda, ariko bidakuyeho yuko ari abanyamurenge. Ikindi, niba hari ikintu perezida wacu wa repubulika yitaho gihora kimubabaza, ni impunzi. Niyo haba hari igihugu cyangwa u Rwanda, ariko umuturage wacyo agahungira hano mu Rwanda, u Rwanda rumwakira na yombi, kubera yuko u Rwanda kimwe cyo utazi ngo iyava ntamenya n'iyajya. U Rwanda rwagize ibibazo rw'uko abanyarwanda babayeho igihe kinini ari impunzi, bazi ubuzima bw'ubuhunzi. Niyo mpamvu umuntu iyo abahungiyeho bamuha ubuhungiro byihuse. Sinzi rero uyu Fani kumuziza yuko ari umunyarwanda icyo mwaba mushingiyeho. Uyu Fani ngo bakamuziza yuko ngo umugabo we ngo ari umunyarwanda, ngo aba mu Rwanda. It's fine. Ibyo ni nk'uko n'umunyarwanda yashaka umunyamurenge, ibyo ni nk'uko n'umurundi yashaka umunyamurenge. Ariko kandi
iyo ni politike iri satanike ipfuye, yuko iyo ni imyumvire Satani ashyira mu bwoko runaka, naho kugira ngo busenyere umugozi umwe, ubundi akabusubiranyamo, bugasubiranamo, bugatangira kuryana. Fani nibyo yamye ashima imikorere ya M23, ariko kandi yamashima n'aba bene wabo batwirwaneho. Ariko kandi nk'umuntu wifuza iterambere, wifuza yuko twirwaneho, M23 baba ari ingabo imwe, baba ari igisirikare kimwe, ibitagenda neza muri twirwaneho, uyu Fani ntabwo yasibye n'ubundi kubivuga. Yabivugaga ariko ari ukugira ngo ibidakwiye bikurweho, ibyo gushimwa anabyimakaza. Ibyo ngibyo rero ngo yabaye ngo imbarutso ngo yoko ngo babonye ngo batwirwaneho, ngo bayatangiye ngo kumufata ngo nk'akagara. Naje kwibaza ngo ubundi akagara ni iki? Akagara nza kumenya yuko buriya buri gihugu cyose kiba gifite ibibazo byacyo, kandi buriya buri gihugu cyose, buri gihugu ntago politike yacyo abenegihugu bose bayiyoboka. Hari abadahuza n'imiyoborere y'iyo politike cyangwa se y'ubwo buyobozi buri kuri icyo, abaturage bose ntawaneza rubanda. Naje kumenya yuko rero ngo akagara, nagiye numva na hano mu Rwanda bakoresha imvugo ngo yitwa ikigarasha. Akagara rero bansobanuriye yuko ngo ari nko kuvuga ngo ikigarasha, bishatse kuvuga ngo ikigarasha turabizi yuko byagiye bivugwa yuko ari abantu bafite uburyo baba barigumuye kuri leta, bagatangira kwataka ubuyobozi bw'igihugu, bagatangira kuvuga nabi igihugu. So akagara rero ngo ni abantu nabo batavuga neza cyangwa batifuriza neza uyu mutwe wa twirwaneho. Uyu Fani rero bamufashe mu rwego rw'akagara, bafashe akagara, ariko ngo bamufashe nyine bari kumukorera ibintu bibi cyane, bari kumukorera torturing iteye ubwoba. So kakanya twagiye tubona Fani atwabudetinga ku mbuga ze, rimwe na rimwe n'umuntu akaba yamwandikira akagusubiza, ariko aka kanya nta nubwo telefone ye iriho. Ariko se reka twibaze iki kintu. Tuzi yuko abanyamurenge abenshi ndetse n'aba batwirwaneho, tuzi yuko intwari yanyu ari makanika, intwari yanyu y'ibihe byose ari makanika. None ikintu kibabaje, naho kugira ngo makanika ahantu yacumbikiye, urugendo rwaho rwarangiriye aba ariho mucumbukurira, namwe mukomeza imbere muharanira yuko nta munyamurenge uzongera kugirirwa nabi, kwicwa, kwamburwa uburenganzira, naho kugira ngo muharanire gukora ibyo bikorwa ari nabyo yarwaniye, mutangiye ubwanyu gusubiranamo.
mutangiye ubwanyu gufata bene wabo wa makanika wanze kubaho neza, wanze kuba ibwami, aza gupfira hari Minembwe, aza kwicirwa n'inzara hano Minembwe, mutangiye kumwitura, kuryana mutangiye kumwitura, gufata bene wabo ngo mubagirire ibingibi. Ibi si byiza. So reka ninginge rero buri muntu wese, yaba ari umunyamurenge, inshuti za Fani, bene wabo, abanyarwanda, Fani mu musengere, ibintu ntabwo ari byiza. Iyindi nkuru rero nanone yongeye iri kugenda nanone igaruka hano cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru yongeye kuba itera ubwoba ababyeyi cyane cyane bakoresha ba tantine. Murabizi yuko imiryango myinshi muri iki gihugu cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali usanga baba bagiye gushakisha, ariko mu rugo mu bana basizeyo umwana umwe mukunda kwita tantine. Mu karere rero muri aka karere ka Gatsibo hagaragaye umwana w'imyaka 17. Uyu mwana w'umukobwa ufite imyaka 17 akaba ngo ari intumwa ya Mutuyimana Tereza Satani. Bamwe bari kuvuga yuko uyu mwana akorana na Satani yiyise Tereza. Uyu mwana w'umukobwa yongeye kuba akanga abantu, yongeye kuba akanga abadamu, yongeye kuba akanga abagabo bafite ingo zimwe na zimwe, bafite utwana dutoya. Uyu mwana w'umukobwa rero ibye ngo uyu mwana w'umukobwa afite abakomisiyoneri aribo bakorana n'uyu nguyu Mutuyimana Tereza, ngo bashinzwe kumushakira akazi ahantu hari abana, mu ngo zirimo abana. Uyu mwana w'umukobwa rero ngo yagera muri urwo rugo, ngahagera tageti atari amafaranga, ahagera tageti atari ibyo kurya, ahagera tageti atari imyambaro, ahubwo ahagera ngo tageti atagetinze abana bo muri urwo rugo. Amakuru avuga yuko uyu mwana ngo yaje kubafatwa, aho ngo yari yaje gutwara abana muri urwo rugo yafatiwemo. Ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore. Uyu mwana avuga yuko ngo uyu Tereza, uyu Mutuyimana Tereza akorana nawe, ashyira aba bana, avuga yuko ngo amuhanga ibihumbi 10. Abantu bari kwibaza se ibi bihumbi 10 ni ibihumbi 10 by'amanyarwanda, ni ibihumbi 10 by'amadolari? Ibyo nabyo byacanze abantu. Urebye uyu mwana w'umukobwa ubona yuko ari babana n'ubundi abadamu benshi bakishakisha, bakiri gushakisha ubuzima bw'abana, bw'ingo, bagishakishiriza ingo. Ari mu kigero cy'abana mukunda. Iyo uganiriye n'abadamu benshi bakunda gukoresha abana b'abakobwa batari bakuru cyane, batarengeje imyaka 20, bari munsi y'imyaka 20. Uyu mwana w'umukobwa rero nawe ari muri icyo kigero cy'abo bana mukunda gukoresha. Ubu nyikoreye inkuru, cyumviye inkuru, wise wibuka disi abana babuze, uhise wibuka n'umwana w'umuturanyi w'inshuti yawe wabuze, uravuga ati none wabona ataratwawe n'uyu nguyu Tereza.
Imana rero ikunda ababyeyi, Imana rero ikunda abana. Uyu mwana ngo yaje gufatwa ataragera ku migambi ye yo gutwara abana b'aho ngaho yari yaje. Ariko kandi buriya hari abandi bana buriya baje kuba batwarwa. Wakwibaza se ngo ubwo ngubwo uwo Tereza we, iyo uyu mwana w'umukobwa bagejeje kuri Tereza bajyana hehe? Ibyo ngibyo reka tubiharire inzego zishinzwe umutekano. Ako buriya inzego zishinzwe umutekano nazo zimenya ibintu byinshi. Nk'ubu ngubu ibyo twamenye ni nk'agatonyanga mu nyanja, ariko aba ngaba bo mu nzego z'umutekano bari bumenye ibintu byinshi cyane byihishe inyuma y'ibi bintu. So buriya nk'uko iyo umusore w'umukristo iyo agiye gushaka ajya imbere y'Imana agasenga Imana, yinginga Imana, atereta Imana, ndahenda Imana, ayibwira ngo Mana uzampa umugore mwiza, uzampa umugore w'umutima, uzampa umugore uzanyubaha, uzampa umugore uzankunda, uzankundira umuryango, uzankundira mama, uzankundira abana, uzantetesha, uzampa keya. Please, iko nguko niko dukwiriye no kongera, niko abagabo, niko abagore, niko ababyeyi mukwiriye. Ababyeyi, abagabo mukoresha abakozi bo mu rugo, niko ukwiriye kujya imbere y'Imana uyibwira ngo Mana uzampa umukozi mwiza, ugasengera umukozi, kubera yuko uwo mukozi uza uba ushaka si ubuzi iwabo, si ubuzi Imana ya se, si ubuzi Imana ya nyina, si ubuzi uko yarezwe. Ejo bundi ndi kumwe n'umubyeyi wanjye turi mu nzira turimo tujya mu kazi, twabonye umukobwa nawe uri mu kigero cy'uyu nguyu atwaye akana ku ishuri, afite cya gitambaro kimwe bahekamwo abana. Mu bigaragara nk'aho uwo mukobwa itegeko kwa nyirabuja bamuhaye yuko ari ukujyana umwana amuhetse ku ishuri, ariko tuza gutangazwa nuko ari kugenda mu nzira kurubana umwana, amubwira nabi, avuga ngo wakwigenjeje, ngo ngewe ngo naje ngo kuba indogobe y'iwanyu, ngo ngewe ngo ndi mu modoka y'iwanyu, ngo iwanyu ngo ntibafite amafaranga, ngo bazagukodeshereje umushoferi. Vugana n'umukecuru uti rero dore aba nibo b'abakobwa, aba nibo b'abakozi bica abana. Vugana n'umukecuru uti reka duherekeze uyu mukobwa tumugende inyuma gake gake, tugerane nawe ku ishuri ry'uyu mwana, twegere ubuyobozi, twegere umwarimu w'uyu mwana, tumuganirize ikibazo, nibiba ngombwa uyu mukobwa ajye kure y'uyu mwana. Icyo ni kimwe. Ariko kandi niba hari ikintu cyanteye ubwoba, nuko ibibazo byose biza bihiga abana. Naratangaye, uzarebe n'iyo ikirere cyabaye kibi, abana nibo kigiraho ingaruka. Iyo haje ibyorezo ku isi, ibyo byorezo byoreka ingogo z'abana. Iyo habaye intambara yihitana abana benshi. Iyo habayeho ikibazo cy'inzara, inzara yica abana benshi. So niba Imana yaraguhaye abana, ni umugisha Imana yaguhaye, ishimwe. Ariko kandi kugira umugisha ni kimwe,
ariko no kuwugumana ni ikindi. Kugumana umugisha Imana yaguhaye bisaba kugira ngo uwurinde. Rero umugisha Imana iguhaye ukwiriye kuwurindisha ubwenge, kuwurindisha amasengesho n'ubundi buryo bwose bwo kurinda ikibitsanyo cyangwa se icy'umumaro Imana yaguhaye. So iyi nkuru rero numvaga itaza gutya ngo igende, dore yuko tuba dukwiriye rimwe na rimwe no gukebura abantu no kwibutsa abantu. None se urumva udakwiriye gusenga ukabwira Imana ngo Mana umukozi ubwo nta sengesho wumva ukwiriye gusenga? Birakwiye kandi biraboneye. Yego. Reka rero nshimire wowe wari ukurikiye iyi video. Imana iguhe umugisha, ikugwe neza, ikurebe neza. Bye.